Baya bro, orang channel ko tan ke like lai subscribe khai bell icon diwe katla video ta pokti jotong na ham bai ti share khai di jotong chin boy krai salahini bokrai gunang ang Ritibala Debbarma Mr.Bikash Debbarma na amjagai ayah finally जों दिनै काललाय बानना sok paikha chini phayung manai Ritibala te chini manai bide 3rd February March talni ulawano जों दिनै kaisa kali banna salana phaching tengda decoration phaching kini nailai baki decoration sajokha Sendiri ini kali bang, ada night talk bisa sengsak lah. Lagi saya akan decoration bahan zakat ini dia kulit logo. Jadi apa? Cina boy semua. Dini borok gulai kaisang kali osar ketalisar oraseng dini odimur kesang ni jorawo borok gulai nukung ketau kani bagi kami tongo kai tongo sakit kaya tenor jawab kai tongo satu no sakit kaya ango kesama terkisah kau kai zak tong bayre tong bisingo phai hapai di nai thori di kalbari no ular pai thak jora no pa jehetu bong kalbari di panda phai baba bisingo phai no nai thori di te nai to ka asu goi pai jora kini kal pure heart taham pakak kethar undi tangan Bible Bible comes. Blessed are those who are pure in heart. They shall see God. Hallelujah. Bakha kahamro boraham sazat. Hallelujah. Bakha polis ka boraham sazat. Bakha kahamro khurbo lasima kroi. Aw lasima tonga nango. Ote ungsa lasima sana kogi. Bakha kaham boraham sazat. They'll see God. Wakai jeng hamari panai.
they'll be blessed. Okai din khamari manai, amna khaza tapte bhugrok, tinor kunu kroi, Bible obangma sao, Galatians 3, ang hebo az kono masala verse 28, alata minisha, non bishop khelai bo kaishaban kroi, buri hini bo kroi, sra hini bo kroi, gunang hini bo kroi, kri hini bo kroi, sra hini bo kroi, akra bo kroi, hini bo kroi, no tala silai di, jishu jishu kroi se jotal khaisa. Hallelujah. Borok kaijana thangtani tam requirement abang ngong lo sanai tababan suka aro to sujat tum kainye ke reverend David Debbarma ang debar no kainye kuya mai ang la samo kon kainye jeng sikai lila mura kami motha responsibility nakha Bikash by Ritibala na kailani hne motha ano responsibility ya parka so kai torni musung tei cheng pal thei bor no kailani okay ya pule no ang motha ni bor no question Mr. Bikash by Ritibala na kailani No. Okay. Motha permission dekhano. Bikash by Ritibala kaithani kono objection kare. Thank you very much. Amai. Tabo. Bikash ne bo. Ini guardian to bo. Ritibala ne guardian to. Ang Bikash ne kono hoi pisti. Nung. Nasla Bikash no. Boko Ritibala kaithani ini kono very good bye yes dan tabo Ritibala ni bunga baju panas na muzumu please masalah ini nasajek Ritibala no Bikash be kaithani kono objection to very good tabo mothani permission ebong Bikash by Ritibala ni guardian objection kare objection tongkai chini kono rights kare boro kaijani kaijak mani abo borom rojana nang samajak chogno hawa society o abo borom rojana kaisa occasion so chongkhana katabo public rock thani kono objection kare gaijong tabo borok ni baha thangai kaijin bokha okay na tabo jur jabardasti buriyo chola buriyo par jur jabardasti khaiban buri phal chola na jur jabardasti khaiban jengaba clear nang nai clean neat and clean nang nai phi lukhungo so ang tabo buri bai chola no same question sangai jamai aya ba jamai ai jeno ang gor bisa basardi Jamai ke Bikash Debbarma blah okay Buri ke Ritibala Debbarma right so ang Bikash no apong sunai Ritibala na lengkai je thang tani ni kuna objection tata very good none of you are just okay so jamai pun objection kare sangkai bana kau Ritibala na ang sunai sini Ritibala na Bikash no जबरदस्ती कोटो कौन जबरदस्ती भाई नंग Bikash ना कायदे ना रेडी टंगना ले yes praise the Lord so is it clear so Christian panda माने Christian society कोनो problem बस काम कोनो समय चुन्नु को बुरिनो जबरदस्ती सिलाई फुन्नु को लाठा फुन्नु को खाउति बे काइ जागो it should not be like that बाछा बुरि बसना न अब मागो सिगला
So जों साइमनाव काइटनि बुसखांगो आरो बखनि काइजेलाय थांथानि everything clear amen आं सुरिनाय बग्रा जिसु marriage wa fakaito नोंगो काइलेबरनि कुइलाजि पाइथाजरा तंफायदि o marriage ceremony no नों कचान कचान पाइदि जिसुर मुगैसानो amen dong एबं हबा abasun shirana kaijamani abo a institution aba chukno hani kaito se establish tayo nang hindu phangtong di christian phangtong di it is true aba kubo a kubo nyok ke wasi ka mia so amuni bagai kaitor ba adom bai hoba no kaikha aba sun kisa sinan Tamhin, aina kaijate hamla de patlo kaijake peke. Aya, there particular reason to, a particular choice na na. Gai chumnukha, waisho waisang cushion kayo pastor no. Adon no takro, tak kau benar tak yang kau, tak kau bordi dah kaija. Bul dah kaija kau. Ang semi adon bahwa babusol bosol distance. Kintu যখন বাইবেলে সাও এলবাক সাও তাইতো নাইখাই নাইবা আদম সাইসু খাতাং সুরু সুরু ইয়াং ইয়াং নাসিগো বলে যতন বজর মায়ং বজর কক্সাবো বজর মুসু রক কাউনো যতন বজর মান খাইবা সাইসু the feeling of man বড় মনুষ্য মুখাও যে ফিলিং দমনা kaite mugu amen nang tahu masuk itu ni laiko nang tahu Indian Constitution minor no kaimaya ya ke jela pemang beri wai besar siklan lang sao wike mani se budget kaiku angkai sana nayo life se budget kaiku nang 30 বছর খরচ চাই educated established third communication baksa hisabe la koksalaya ang kaimelo ono saya bosa kaimelo bino saya is very dangerous family bono se so kaija lai thaniwo kaija ki payu mong thamji is very important kaisa ke intimacy kathalai na Hindi film lo nugo sohagan ni tatanggan tatang it is wrong intimacy kathalai shimani kuni tongman se kaisang ngani sau ai da ba omani bagai na borok buma bupa bai kage big bai thansam nai hage kuni yei kaisa ong nai Hindu dharma tamsa beri ke ordang sosial. No, elam bang sawo kini si kaisa intimacy. Nini sago jatuh apa anis, anis sago jatuh apa bibinis. Kau sih kan? Nini kunban kali, ini sambodi. Ani apa sago apa ni ya? Ani ke angin tu mau losa, angin use ke losa. Kena use Ango pusang ang kema. Aya, ano pusang siya So, ordang ganiliya. Kansas. Ngai chungo elam ba ko ri thara no. Baran ni bek reng kong sa ado ni nakha. Tai bono bahan bai boloi rekha. Ni sau bai belo. So, bihigle ni bo sakse. Nang la bahagi bolsel be tam sakai tam yang na buiman atau kure pam ni bahan le ni bahan barang ini bakery barang sibo nang la bahagi manu burak khaba atau kure so bodukuman thru nang bodukuman na ni bahasa hanya kala kharke nang bo hanya na na ang tuwa mo nunggu bahasa hanya kala bikso kim khata So, Bible mote, kaini kaisa sih.
bono hono everything ani ka gini ini ka ani bili se berin kan kai apa salani se salana ya apa sugama salalin kan kai bihing ya apa sugama baksa nukungo almari cabi koin ko ya phe ke bahike nang ko saya bahike ni mane na nang ko so anta tangan hata phe bobong ko supa ko ni lai so kon bagai sini communication kaisa ta kaisa beribo effective na nang nai salam effective na nang जों सातनो या फसुक मारनाय नों जुदि जेनि यागो तमने आबो बिनि नि यागो तमने आबो बिनि सो उभय पार्टी नो एके पास माना आमेन आमेन बस कांगो ai luku bus कांगो ai yaknai ini sini Aham prubo, menang prubo, meri prubo, anggono, hamjang tongnai, biasa, anggobain tongnai, amen. Ang Ritibala Debbarma, Mr.Bikash Debbarma, ani sai hanai, masinaka, dalam prubo, ayat prubo, genang prubo, meri prubo, ang bobain tongnai, siasat, ang bobain tongnai, amen. Very good. Kalau sampai tanggal saya lihat, saya teruskan. Ritibala no, ang Bikash Debbarma, Ritibala no, hamjagui, oh yastem, ambil yasuo, yoriru, yastem saradi, ya. Ang Ritibala Debbarma, Mr.Bikash Debbarma no, hamjagui, ayastem no, bin yasyo, yorita, amen. Sun